Жақыннан тартса Beş litre fiyat oranın 10 litre oldu 50 gramdan mı ben değil? Gördün mü? Orada müzemiz oldu. Anneyle 500 son müze koyuyoruz. Ya, tigini bitirip aytın bana, sonbay ket. Sonbay ket. Görünmeyin. Buna dostlar 5 litre buyduk. Ya, bir yakta karabaysınlar. Bir yana. 5 litre oldu buna. Bitti mi? Stansiyası buna. Tamam. Açara salırız. Жоқ. Bunu koyayım. Naki. Qancha qo'yding hele? Ровно 5 litre. 5 litre qayerdan boş kerak? Buniki 5 litr. Yarım litre ne dali? Kimden bir? Bunu en keçsen de jetpeyt bay. Buna. Buna eme geldi orada. Jetpey olmadı o şöyle. Yok, 4 litre koyduk. Bir yerde olsa vakti daha. 150 gram. 150 gram. Yaktık вообще жоқ болады ғой 5 litr. 5 litre de çıkıyor. Ya kança jetpey aldı? 150 gram jet. 150 gram yak idalik oldu. Бер алып келсеңіз бояққа қояғыз. Тияқтықын көргілер. 150 gram idalik şu. Bunda 92, 150 gram dali. Яқа келіп, яқа қойды да тағы шығып емеңіз. Камера orada. Камера. Мінекей достар, бұл 5 литр қойған, 5 литр қанша? Ровно 5 литр. Ровно 5 litre. Мінекей. Ито бері қишиіп тұрады бұл. Түздері қойыш керек. Давай жерге де қояғыз. Tüzleri alsana armağanı tüzleri koysun. Peki canım. Темірге. Ну вот, тут посмотрите, оператор надо. Мінекей достар, комментировать етелік. Мojер ровно 10 литр болуш керек болчу. 92. 92. Bir yerde 50 gram. 1, 2, 3, 4, 5. Mojer 100 gram. 150 gram жоқ көрдіңдер ме? Мо 5 литрден вообще эле жоқ мына. Бияққа келген жоқ. Мына мojерге чейин 50 gram болот па? Жоқ. 80'den. 80ден. Көрдіңдер? Түйі тетекте жүрөт. Жерден жөлде 5 литрден 100 gram жоқ. 120 gram жоқ. Көрінбейді. Оператор var. Ha, eskerte geçsek bu Aksu aylığında Aksu'da buna mo zapravka Cengiz Ata degen dükkanda bizge göçöp түшүндүрүп берген Газпромдон эгерде күн ысыкта болуп турган болсо май расширение берип мындай көбөт андан да көбүрөөк да болуп калышы мүмкүн деп биз азыр мына өзүңүздөр көргөндөй күн ачыкта күн тийип турганда келдик. Адрес полностью оставлен, onlar da. Hava. Жетекчилериңерди управляющийди ошолорду чакыргыла. Себеп дегенде биз деген биз эме азыр милицияга кызматкерлерине кайрылып арыз жазышыбыз керек да. Ошон үчүн эмелер управляющийлериңерди чакыргыла. Жок, алар азыр Бишкекте бүгүн эле кетишкендер. Жаспежи, мен сизден 5 литр бензин алдым да тура. Ченеп алсам жетпей атат. Тура, эми бул мен акчага сатып атам да бекер албай элем тура. Я менин операторум да. Жок, эми биз оператор болгондо ошол сиз сатып атасыз да. Биз эми биякта только эле отурабыз, туябыз. Биз Жок, мен сизден сатып атам да эже. Сизден сатып атам да азырчы. Эч кимден сатып алган жокмун. Сизден сатып атпайм бы? Мен биякта частым да, биякта частым. Жок, эми кандай болсо да сизден сатып атам да. Тура?
Анан сиз сатып аткан сиз жооп бересиз да. Мен эмнеге жооп берет? Бул кимдин немеси? Заправкасы, май куючу бекети кимдики бул? Жетекчиңердин аты жөнү, фамилиясын айтып коесузбу? Фамилиясын билбейт экенмин, өзү Талай деген кишиники. Талай деген киши. Сиз жетекчиңиз кимге жалданып иштегениңизди билбейсиз, тааныбайсызбы? Жок, эми мындай тааныйбыз, бияк эми частныйда, анан биякта мастер өзү иштетет. Сиз договор менен иштейсизби? Мындай келишим түзүп алып иштейсизби? Эми ошентип эле иштейбиз. Договордо жетекчиңиздин фамилиясы жокпу? Жок, эми үстүнөн бул башка да Талай аныкы, негизи мастерибиз башка. Жок, сиз бул убакта кожоюнун чакыртпайсызбы? Мен чакыра албайм. Азыр мен сизге 500 сом берсем 500 сомго куюп бересизби негизи? 500 сом ровно куюп бере аласызбы? Кандай ровно куюп берет? 500 сом берсек 500 сом акча куюп бере аласызбы? Мен эми биякта могу эме менен куям да биякта. Ошо 500 сомду куясызбы? Туурабы? А эмне үчүн азыр биз деген 10 литр 50 грамм десеңиз, 50 грамм куюп бербейм деп атасыз. Мен жок, 50 грамм куя албайм. 500 сомго куя бересиз, э? Куям 500 сомдон куям. Литрге куям. Керектөө үчүн укугу бузулуп атат, урматтуу достор. Анткени любой АЗС мыйзам боюнча 1 литрден өйдө куюп бере бериш керек. 1 литр 10 грамм, 1 литр 2 грамм ал биздин укук. Ошон үчүн бул АЗСте өтө көп эбегейсиз недостатка болду. Азыр биз ровдога чалып да чакырсак болот. Жетекчиликтин номерин бербейсиңер, биз чалабыз. Бере албайсызбы? Сиз чалбайсызбы? Чакырбайсызбы? Көрдүңөрбү? Бул уже керектөө үчүн Чалбайсыңар анда. Ак суу районунда мен аталышы кандай? Жазып тата. Жеңиш атады. Жеңиш ата, Жеңиш ата деген заправка ким? Мына бензин сатып атканыңда акча өткөндөн алышып туруп, калган эгерде претензия кылып атсаң, жооп өткөндөн кийин. Чакырбайлы милиция. канча болду?